Hakasngini kong jung katayaw, ka like se sport club, kalayo ban play Pyrda ke Lympung ila kai football ke bala tip kum ka Cmiv, like se premier football tournament arjar kat khandai arjar arpho. Hagaba UMLA ke Nongston uba Ybsc chairman ke state law commission ulalong kum ukongsan. Haba sakhi ke ni ke singi sedang ke ni ke Lympung mentau senam, ka kunhun ila kai jung ka Ybsc FC Shela, kalayo ban khori ke jingjob. Hadin bakalala ban pulim no dan riuko lasan kol ya ke MLP football team lengba ka jingi shoot tiebreaker. Hadin ka jingi khai damar shikol ha ka jingi la kai ka balong hamadan ma kun join like se. Ya ka teke shigol jong ka MLP FT la yo ban tap do Bikram Chetri. Ha ka minute ka ba Lympung yo. Kat ba ka shikol jong ka Ybsc FC pan la yo ban tap do Daman Khan ha ka minute ka ban rupwe. Ha ka teke singi ka na man of the match la yo ban khor do Rosling do na ka Ybsc FC Shela ya ka ba uba si marngar wenik samlarang ba ka teke than la yo ban same ko khusnam. Hagatik skin na lor ukongsan, laidon lang ru usodar kasnong like se ba H thongni, ba HF marngar lingdo ka kur marngar, kidkhot ke LSC bat kiwe. Nagaling juga kumong Khmat longi piko ki Plie ngimdei ban atatin, ba ngimdei ban red mensim. Kumba krop ngimdei ban red mensim. Kumba thai ngimdei ban red mensim. Ki pasang yek ai nakata jingpynbna jong ni thai ke jongi. Ba nagaling jong lam tau snam. Nagaling bat ki dang mesti sajan. Kau karwe kenapa jadi orang dia kedua yang anak sekolah juga ngikut apa dia kedua kat pada syai yang kikam pakai kecing tujuh pi nak kata penha yang kali kemadan juga akses sport club dan nak kali juga nak kulai lagi pamer tahu senam dan bagi skim juga setekaman kata begitu kata kami skim tribal affair kalau ada partner jadi proposal dan bagi senam ajak aku nak kali juga ngan sim kata bentar kaba kau bagi kemadan hapok instem iban angwan bari gini yo ide ko pat kadro ngapan bra baik Cmiv like se premier football tournament aja kadai arpo lapli metagasni kulai shibun kulai shi haja
Khmat yang main proprietor jangan Lympung dengan coba samang marga. Orangnya ia akan poin sedang Lympung dengan lembaga resmi. Hal belum itu lembaga keperluan terjadi. Kita yo yang pertama lebih dan kedua lembaga Lympung dengan sama yang